ایوار باش کردستانی نیجا لسر ناوی ریوبریا چارپل مدیا سلاو و ریز به برنامه تایبت ایشف از و هفکاری خواه میرزا آقار امی بواره بن مجارا میا ایرو سه سالیا لوزانیه لوزان بیارک رورش دیروکا کردستانی دیه دوی سه سالی ده وقت امروف دی شوپین لی بیاران میزه دکه جه آوابوینا کمارا ترکی جه ماکزاگون 1924 حتانی آنکا تجاری محب ملت کرد ده ماکزاگون آوان ده بجی نبیه دم مرو وقت الروشه میزه دکه هنگو هرتن چه ببجی لی به ماکزاگون 1982 دیا روش هین دجوارتر بو مخابن وقتا مروف آنکا میزه دکه هینجی روش جعلی دستهلاتدارین سیاسی نیتوان تونه کو محفی نتوا کرد محفی ملت کرد ماکزاگون خود بجی بینن ایش بیواری امی به پرسپکتیفه کی دن از و هفکاری خواه میرزا آقار امی به میوان خواه سر به مجاری صحبتی بکن میوان می ایشف رزدار مصطفى özçelik'e امی به رزدار مصطفى özçelik لسر به مجاری صحبتی بکن و اکتوال بویرین معاهیی كيك مصطفى بخير عطيه صاحبي سپاس كيك كيراش سپاس كيك ميرزا سپاس يا ودكم بخير عطيه كيك مصطفى سپاس صاحبي سپاس يا چاركل مديا جتم سپاس يا عمو تماشاوانا دكم رئيس سلاح خوش كيك مصطفى دمك دريج مال اثر اكراني متندي يعني متندي تود حرتم درد كافيج اللي يشف ازو كيك ميزا امي تشب وراست بصحبتك ببرسي اخوة امي تنبكن ميواني اخوة چارپلي كيك ميزا تشتي تبيج هبا يا جي بله گلک سپاس دوباره برز مصطفى özçelik سروکی پارتی آزادیا کردستان دا جارک دنم دبیجن بخیر هاتن و بینر مجی اگه بکاربن به شیروه و پرسی خواه تبلی برنامه مبن امی گلک کیف خوش بن برای مصطفى özçelik تو جارک دن بخیر هاتی و امو ها دست پی بکن پیمان لوزانه پشت در روژی 100 سالی تمام بده دست پیکا پیمان لوزانه حتی پیشیاوی دا سیورو و ساکس پیکو تو نزانم چه ده پیشیاوی دا حتی ها کرد وان پیمان قبول نکرد و تم برانبر پیمان لوزانه بیکو بناو بکن پیمان لوزانه بناو بکن لسرانسری کردستان چار پرچه کردستانه برانبر داگرکریه کردستان داگرکری کی دبن داگرکری کی نامنتوی بو ل کوشان شهر کردن حتی ایرو اف روش هاتیه ج 1991 وردا قل شکی مزن به او که باشور کردستانه که زونا آزاد جهوایی دست بکر جویوا قل شکی مزن کته بن او که لوزانه پیمانا لوزانه حتی که 2003 دا صدام روخا رژیما روخا و کردستان پرچه کی کردستانه بو فدرال دوی نابینی دا البت محبات ہے دوی نابینی دا شرعی ارارات ہے که 3 سال 4 سال جی کی آزاد دا و هر حال به دجمنی خورا شهر کرنه یعنی او بویرانا جی هنه یکی جی اول چند او که برنامه و سپورن ما دویواری دا که بحثا لوزانه دکن بحثا ویتی کشینه های کرده که لوزانه قبول نکنه و 100 ساله بحثا وینا کن اول چما یکی جه چما بحثا وینا کن گلو کرد حتی ها لوزانه قبول کرن
ایر اول سال که یا جواب سه ماه شش ماه قبول نکن دست پیکرن لوزانی داخل اتخاذم جنابت السروي اوكي بدا وباشيجي امورن اجا برسي خويدن البت برسي من ما قال لكن البت افكاري مشي ممكن ادي قال لك اتخاذم وي بيفاجي ام برامبر لوزاني ما تشكر وما تشما بعصا لوزاني نذكر بلكي پسپور و دیروگزان نافخا دا اوکن اما نافخا القیدا کسی که بعثا وانشتا نذكر جنابت اگر بکار بل سروی هنکی دیتنی خواه پیشکش بکه پاشی امیورن البت دوان دمی های داویدا هفته کی برای جنابت اوکی نویسه کی جی پیشکش کرد وش برای گشتی سیاسی و جبا که همی کردستانه امیل سروانه جی با خود کرم بله دوباره مرحبا شماره ادویم بریا کم به شیروبه بکن چه بحثا لوزانه شردن دما لوزانه که چه بو نبو چه نبو دوی درباره ده تثبیتا بکن ده باشتر به وقت زانین تابش کرن دنگ قطبو كيك مصطفى جمدی بله جمدی اینها آنها بله. که بله والله جالي من بلكي انترنت نفر باش به ان شاء الله او نبه نهاوه كم دزانن كردستان بپیمان قصر شیرین بین صفویا و عثمانیا دا خطا بشکرن وقت گشتی هم دویژن پیمان لوزانه پیمان دا بشکرنا 4 پرچه یا کردستانه ادورد دوی هم تثبیت که بکن یعنی وقت اوا تثبیت دیروکی که مهمه بریا پیمانا لوزانه دابش کردن دژی وقت فرمی هندک پیمانا دابش کردن کردستان هیه پشتی پیمانا قصر شیرین پشتی شر روسا و ایرانیا به سال 1800 دیسا دنگ قطبو دیسا چو ولی دو پیمان پیمان شیرینه سال 1803 نولا جمدی كيك ميرزا تجي جمدي تنجم تيتا نه از که بندم لیوا دیاره جی کلی خوشی گوت اینترنت و اینه باشه ایجا ده جمده نا ونابش جی اوی انتا جنوبت اوی جنوب وره برا بیناری ما لما ببورن که دست مدانی نه او که کی تکنیکیه که زونی کارن چاراوی ببینن جبویجی برا قصورا منن نا gelek jara li Türkiye ev tiştana dibe li Kurdistanê dibe yani ev tiştê ew normal بله vay hatîs ببورن باور دکم او دو خط دو سه خط اینترنت هنن یک چی او ناون دارم گلک در کردم سبی دکم او نبجی ام چاو خیلی نبجی او yani hevi dikim او problem çe nebe yani bişi peymana qasr şirine du peyman henin esas Kurdistan hatta se peyman henin tek Kurdistan daveş kiriye yek ji peymana Gulistan yek ya Türkmen çayı bina Rusya و ایران de sal 1813 و 1826 datiye imza kirin beşek Bakurê Rojhilatê Kurdistanê ya Kurdistana İranê beşek wê duwa her du peymanên Kurdistan û peymanê Türkmen çay ketîbin desthilatiya Rusyayê yani divê demê jî de erê ax biçûkê lê Kurdistan di daveş bûye piştî wê di 1921 de bi peymana Ankarê navbena hikûmeta Ankarê a Tirka
نابنا فرانسیا پیمان آنقره جرمناتی imzakirin ve peymane de Rojavaya Kurdistan'ı ku İro dibin deslatya Suriye'de ve çağa katibin deslatya Fransa yani avji mühim fermiye ev durajı Kurdistan esası fa durdu emkarın ve bu çar parça le peymana Lozan'e ev parçabun ev tasdik kiliye u in ev tişteyin kudu peymana Ankara'ydı peymana did hatın Rojava zelaltır kiliye peymana Lozan'e بنابنا اول انگلیس و فرانسیا ده کردستان هاتی دابش کردن و بنابنا ترکا ده باشه بشه انگلیزا و کتیبن دستلاتیا عراقی و بشه فرانسیا جی کتیبن دستلاتیا سوریه و بیایی کردستان بی چار پرچه اگر ام لکنجکتوری بنرن بنابنا 1916 حتی 1923 ده پیمانا سوره هیه سایکس پیکو هیه متارکا مندروسه هیه پیمانا سوره هیه و پشتیوه پیمانا آنقره هیه و پیمانا لوزانه هیه مانا گش لگور خواه خصوصیت وان هنن دوی اموانا باش شروع بکن دوا پیمانا ده سوره ده با آوه که بحثا استراتژیه که جبو کردا تکرن جبو کردستانه لی اوجی نیویه کردستان زیادتر کلبون دستار ارمنستانه و اوجی سرخود پروبلم دیه لیوگشتی و پیماننا یک جی بحثا حق کردانا کن بحثا استراتژیه که جبو کردا کن الثوره ده نابنا الثوره و لوزان ده دوام وید باش باله بکشین که يعني الثوره ده بحثا پیمانا کردستان دولت کردستان تکرن عندك شرط وشروطه بشك آخا باكوري كردستان و پاشجي باشوري كردستان بين بكفنا بالشرط كو كرد حاضر بن و او كوميسيون فرنسيا و انجليزا قبول بكن واشرنا بمعنى الثوري بحث دولة كردي لي بنابنا ثوري و اويد لوزانه جاركي ده سياسة جوهرتن و انجليز و فرانسيس همبری ترکا حکومت آنه ترکیه آنقره مصطفی کمال هوالیوی سیاست خود گوهرن و او سیاست گوهرتن به پشکریا کمارا ترکیه باشته آوا کرن و پر مهمه دوی دمه ده مصطفی کمال هوالی خواه جوه ناکوکی و گرانلری و دبنده نابینا یکتیا سوویت منزانن حتی آوا کرن جوه و ناکوکینا بین انگلیس فرانسا و روسیه گلک پیدا باش یکتیا سوویتی و yani pişkiriyak baş yektiya Sovyetici god hükümet Ankara ak Mustafa Kemal anti-emperyalist pişkiriyle etki. İngiliz ve Fransa le narin bir havi gav be Rus tekarın ve dere hükümetinin o riya İngiliz'a ya şuna Hindistan'e bigren Rus da kevin bahra sıfı bahra gam abi havi روسيا وانجلترا وفرنسا سياستا خدهرتن وبشكريا حكومتا اويكن حكومتا انقره او صفا كمال كرن ودور ولا ديسا قطب دنك بلد دنك جامدي ديسا نا ديسا كتا ديسا ور بله ديسا ور اللي خوش ناچ نا او ناب تماشاوان نجاج بلا به هوای هات problem هي اللي از شكليش باورت ما بين كارن او يعني جالي مش دوسه انترنت هنن اللي واي باش ناقشين problem هي نظام نها از بیم هر افغانی اینترنت خود به پرسین کو امکاره بن جناب ته پرسن رزدار سروکی گشتی کیک مصطفی دخوازم پرسکی جناب ته بپرسم اکتوال
نها انکا دیاره دروجمایی پیمانا لوزانه یا 3 سالا دویمین دروجمایی gelek tiştê peyvandin anka lê taybetî jî li Bakurê Kurdistanê bi panela bi televizyona lê diyar e em bibên ew sîstema ku hatî danîn ya ku em bibên li Tirkiyê ji bo guherandina maxzagonê ki ku mafê Kurda tê de werin naskirin di wê mijarê de her siyaseta devleta Türkiye ya inkar didome. Ji bo guhertina ew qoda nîcatperestiyê û înkarê cenabê te çi dibêje? Divê Kurd tekoşînekî çawa hilbijêrin ku karibin vê yekê bigerînin migo baş naçe dîsa çû em kanin taloq bikin. Em karin taloq bikin, em karin her du birêve bin. Erê ez û te minkî sohbetê bikin bekî demdemkek vê pirsê ama ez te bipirsim kek Mîrza. Yani gelo mirov kare di mijara karên ku were kirin mirov kare rêkî çawa hilbijêre? Yani ya jî Kurd kanin rêkî çawa hilbijêrin? Niha gelek cara wexta em dibînin yani ya jî tecrübe me siyasî ya çel 5 salên vê taliyê bûye Kurd bi qasî tiştên mezin ya jî ew ê alaqedar dibin bi têkiliyê navneteweyî re mijûl nabin. Yani anka em bibên mêzekin di yekîtiya netewa de gelek cara pirsat tê münaqeşe kirin işte hin tişteye Kurd divê li wir jî bikin lê Kurd her di mesela Lozanê bi şiklekî din şîrove. Yani Lozan rûreştiyek e û divê tu Kurdekî wê peymana Lozanê qebûl neke. Ew peymana Lozanê ji gelek aliyan dibe yani divê Kurd li hemberî wê derkevin. Lê yekcana peymanên navneteweyî wexta derdikevin mirov lê mêze dike ew peymanên navneteweyî yekcana bi tiştên biçûk kare mirov derzekî lêxe. Yani anka Kurd gelek cara vê mijarê münaqeşe nakin. Eger girêdanek wî navneteweyî hebe ki di huquqa navneteweyî de bawer dikim ev tiştana heye lê eger girêdanek wî hebe di referanduma serxwebûna Kurdistanê de wexta Lozan çêbû kes nego ya hûn dikin dewleta xwe îlan bikin tedî ev li gorî peymana Lozanê nabe negotin di wê mijarê de tedî tiştek jî nehat gotin lê dijî derketina rewşa federal ya Başûrê Kurdistanê negotin neheqê wey lê dijî wî derketin. Niha mesela Lozanê de jî divê Kurd li gorî cenabê te divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin ku karibin ji ew ê derkevin. Yani ji vê 3 saliya ku Amerîka karibêjiye ji vê tembeliyê ji vê tekoşîna hiqûqî nedayîn ya jî di platformên navnetewî de viya neşopandina wan tu divê mirov Kurd kare çi bikin? Divê meriv pêşî viya udane rast di nav qada navnetewî de va diyarek kek Mustafa ceribîne nikare were peymanên navnetewî elbet Lozan jî peymanek navnetewî ye. Eger em bifikirin peymanek navnetewî ye ku sê dewletên zilhêz ew çax qebûl kirine û li ser me sepandine li rijaleta navîn taybet li ser Kurda sepandine eva xwe peyvanekî navnetewî ye divê meriv wisa şîrove bike û hemî dewletên dinyayê ê zilhêz û êdinê vî peymanî jî eva 100 sal e ji nêzik ve tişopînin. 100 salek ku meriv dibêje Kurd li beramber vî peymanî tê koşane heta nahê jî tê dikoşin. Mixabin dibe ku diwarên Kek Mîrza divir de dixwazim têkevim nabêrê ji cenabê te bipirsim. Niha Kurda 3 salê cenabê te got li dijî vê peymana ku
هبونا كردا جولي راكريه وبفن وفوتا بسريد الدولة تركي ودولة زلهيس كردا شاركرين كردا دجيوي دركتنا اللي قالوا ما لغوري جناب تدم ناتيكو ياجي دوي اويدا كماسيا كردا تنيكو كردا دواري دبلوماسيه ده دواري سياستا نابنتوي ده كردا كماسي نكري عطانيا كان بله دكاره كماسي كردا دواري ده يعني دواري نابنتوي ده دكاربو بلكي لجلك دريا بخ اگر دری جوان را وبن ام دزانی کو دیرو که دا گلک شنا جرب باندنا کو کبنه هندور کل دری بخن دیسا دوی د چارپل مدیا دا علمدار چه علمدار نامی مجبیر کر اوی برنامه دابو بحثا دیپلوماسیه کر کو بچا چوبا امریکا کل داری بخبی کار بچا جوره لی با آسانی ری ندابون کو بکبه آخر ظلام اکیلوی لی هاتیه و بزوری او بیا و خستنه هنده اگر دولت ناونتوی هلبت کو دریج مرفا را بکن کو بهلن کو مرف کبه هنده ده کردجی جرباندنه بله که مصطفى جيت ده عند دومينن اجا سورينا از دعوا لبورینه لواو لتماشاوانا دکم باور دکم به وی شکلی ده ناو دو سه اینترنت خط جاز دگوهرم ناو پر اوه پر ضعیف دبو جانا دکبو جانا دبه دبیم بلکی مره به روژک دیکو از که اینتاجی کی باشتر اینترنت باشتر پیدا بکم او وی هاوی امرین کاربوا خوشی پینید ما شرابانه نرم بگورن یعنی براستی نیوچه دمینه مرج کنسانتره نابه و جاره باور دکم وی هاوی گو ام جبینار خود دعوه لبورین اتکن ام جی دبیجن اوا و ها نابه چونکی هر 5 دقیقه جاره کی وره برین یا 3 دقیقه جاره کی وره برین مرم نکاره کنسانتره با بینرژ نکاره کنسانتره بن جبوی امی بهلن هفته کیشون ده یا جی روزه کی کل مته لجناب تته ام تکارن دیسا برنامه عینی همان مجاری لوزان خلاص نبیه و هیچی دوام بکه دولتین داگرکهی تخوازن 100 ساله کی دن لوزان بدومینن امی وها بکاربن درکبن برنامه کی وها پیک بینن بلکه گلک برنامه وها ام جی لبورین تخوازن بینرین خوا و ام دبیجن امی بی برنامه بیلن دمکی پیشیا مدا گنجا کل برایش که مصطفى از چلیک وره الوقتی وره امی جارگن خبردن و امی بی برنامه محقق پیشیا خود روژه کی امی پیک بینن که ایسراز تو چه بیجی؟ نها دمی آنه که مصطفى نفسه که نفسانده بود نفسه ده دگو دبین لوزان به سینوردار نبه یعنی تدی حتی جم کردا گلک جارا پروتوسیل کرن یا جی کنفرانس یا جی چالکی یا جی هولدان نوی دبی بدومه ام جی برنامه خو تخنوی کاتگوری امی ده اوی ده دمی پیش ما امی به برنامه بمشینن اجید بینوی باشتر به لی اوچه همه جبینر خال دعوه لبورینی بخوازن ام لور برنامه خود بقدینن باش و حتی دمکیدن امی بینران آگاهدار بکن برای ما ببورن تماشاوان نیجا جسده من کنت دستی مده ام نکانم به برنامه بره و ببین بهویا کجاره کیدن ام به سروکی گشتی پاکی ریزدار مصطفى özçelik serve mijare u buyerên bi mijare girdin emkanı bin pêre sohbetek bernamekî bikin kek mîza gelek spas ji bo tevî ji bo şîrova te jî heta demek nêzik da em soz din bîneran em demek nêzik da ku dereng nekevin li gel birêz Mustapha Özçelik vî bernameyê carek din pêk bînin و جاریدن لبورین خود خوازن بمینند خیر و خوشیه ده حتی برنامه کردن
كردستان حتى سربخانه به لوزان جی دعوا لوزان جی خلاص نابه او چاق كردستان آزاد بود دل لوزان جی جورتی رابه او چاق همه بیجن من لوزان الپشت خواهشت همه در کبن قاده کی دن ناو نتوی جاوک ولاتکی آزاد همه او چاق بوی شوی باقفن جبو دنیا و جبو تماشوان جی آنها بخاطری و بینت خیلی خوشیده